What can I get for you? Can I get 2 diet cokes? And can I have some fries? Yeah, sure, anything else? Hi! Croeso nôl I PopT. Cofia I Tanysgrifio, I adael sylwadau ac I hoffi'r fideo yma. Iawn, chi siŵr o fod yn meddwl, Cadi, pam wyt ti yn y car? Wel, fi am wneud sialens drive-thru heddi, a chi gyd am ddod gyda fi. Let's go! Hi, so this is a bit of a random request. But could I get the least popular drink on your menu, please? Yeah. Fi'n credu bod nhw eisiau cael trafodaeth beth yw e. Ti'n excited? Yes, fi'n rhaid cream ar roedd yn fuming. Ti'n licio cream? Na, dro. Iawn, so fi wedi bod i'r siop gyntaf, sef siop goffi. Mae yna rhai arall ar gael. A nes I just gofyn am the least popular drink, so yr un sy'n cael ei ordro lleia, obviously. Matcha green tea latte, semi-skimmed. Fi jyst am agor y ceiad, yn wyrdd. Sa'n casau mae just, dwi'n yn iawn. So, ar gyfer y diod yma, fi'n rhoi 3 allan o 10? Hwna'n 10. Mlaen i'r lle nesa. Hi, this is such a weird request, but can I order exactly the same thing as the car in front of me? You do one of those pay it forward. What's those little challenges? Yeah, that's the one. So can I just get the exact same order, drinks and all? Are you recording? Yeah. Give me 2 seconds. Oh, thank you. I wonder be gawn ni. Family bucket feed for 10. Byddwn ni'n byw ar giwiar. Diolch yn fawr. Iawn ta. Okay. So, doedd hwnna ddim yn ddrud iawn chwaith, so fi'n falch am byti, achos gyda'r lle yma, gallai ddim yn wyll. Taste test! Fi wedi gweld rhain dros y TikTok, mae'n chyn delicious. Chi'n gael e? Batch oer. Mae rhain yn stêl. Mae yna goldslo, mae yna giwiar, a mae fe'n special. Nice. Mae hwnna'n lyflu. Fi ddim ar coleslaw wneud yn. Ti'n ordro eto? Dyn ni yn. Dyn ni genuinely yn. And what can I get for you? Can I get 2 diet cokes? Anything else for you? 2 bacon double cheeseburgers? Anything else for you? And can I have some fries? Yeah, sure, anything else? Yes, please, some sauces, sweet and sour. Anything else? Can I have some ketchup as well? Anything else for you? And just one more sauce, sour cream and chive. Is that everything for you? Yes, thank you so much. I'll see you at the next window then. Bye. Thank you, bye. I love you. No, I love you. Wel, oedd hwnna ddim mor embarrassing oedd ni'n meddwl. Nath y ferch ymateb nôl I fi wrth ganu, what a legend, os ti'n gwylio, shout-out mawr I ti. Ond dyna ni am heddi, fi am fwynhau fy mwyd yn fy nghar. Os chi eisiau mwy o fideos tebyg I hyn, cofiwch I arfi o bod yn y sylwadau isod, I hoffi'r fideo, I danysgrifio, ac I wasgu'r bwtwm bach coch na. Ond tan fideo nesa, tada, tada, tada. Wyl I chi wedyn, oce? Tada.